Le ge go dimiwa ga motlakase kgafetša go bile gona sebaka sa dikgwedi, baithuti ba mphato wa marematlou ba lenyaga ba tlalošitšege ba ikemišeditše go ka ngwala ditlhatlhobo. Se ke ka morago ga leeto la mengwaga e 12 ba le dikolong ba hlahlwa. Ne ke tshwile haholo empa titjhere wa ka o ile ka tlhalosetsa hore ha ntse re ngola tlamehile re save mosebetsi wa rona hore load shedding e se ka ra feta haholo. Ke ne ke preparile hantle, ne ke le ready for ntho re tlo e ngola. E ne se thata, ne se bonolo, but it was moderate. Le ga naga e bonagala e efogile leuba la COVID-19 go tsana le ditlamorago tša bolwetši bjo. COVID-19 affectile haholo bane ne ke sa tsebe le hore ne ke sa kgone ho etsa dintho tse ngata ka nako one. Bana re kgutlela sekolong tlametse re etse re cover space center se re se di etsang. Pampiri e ne le standard se sharp because ke motse hantle because I was prepared and ke finally e sene se thata hakana. Ka sekolo se se phagamego sa Albert Moroka ka Thabantšu go na le difehla motlakase e le go generators go ka thuša go ka efoga tlhokego ya motlakase ge baithuti ba ngwala letlakala la information technology ka Laboraro. Ke Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Botshabelo.